Vidite ljudi, danas ćemo napravimo pet shop radnju. Tamo se kupuju životinje. To ćemo preurediti od ovoga. Evo imam ovu od pahuljica, kutiju. Ćemo tu staviti što će nam to trebati, a ovdje su mi životinje. Što vidite? Ovdje ćemo da izvadimo barbike. Onda ćemo da sklonimo ovo. I izvući ćemo ovo odavde. A ti ćemo ovo polako staviti ovdje. Ovo ćemo slomimo i ovo ćemo uzeti. Kao što vidite da mi pozadina lijepa. Tako da to nećemo skidati ovdje. Ćemo staviti nešto drugo. Evo kako što vidite imam ovo. Scrap of paper, kako bi rekli Englezi. Scrap of paper, ne crap. Papir nego oni što imaju vidne životinjice. Tako. Ću uzeti malo. Evo vidite imate male slatke mace. Ovakaže. Odsjeći ću ovoliko. Evo ga, ja sam odcepla. Ovoliko. Što će nam biti dosta. Onda spravimo pet, tamo se kupuju životinje. Sada ćemo izmeriti, iseći i zalijepiti. Evo. Sada uzmite ovu kutiju i isecite police. Isecite sve ove stranice. Zatim uzmite dve iste stranice. Evo. I zalepite ih. Evo ga. Nestle Brickworth Curlies. Zalepljeno. Zatim uzmite. Ups, još se lepak sam. I tu. Izmerite i onda uzmite ponovo dve iste stranice. Ali ovaj put duže. Zatim isesite ovo i zalepite. Evo ga zalepljeno. I onda ovdje. Evo ga, gotovo je. Police sam niže zalijepila zbog prozora. Još samo stavite životinjice. I s ove strane stavite to. Idete vratiti na mjesto. I to će biti to. Yeah.